Hari mwaka mundurume umwe ahuthagira mibira 40 ya kuonana kimwiri undu uria riu tuikite nditi kuona mibira eno ndironeka kwa wingi na gucokia ithabu riri thi kinyagia mibira 14 hari mundurume o mwaka. Thi yothe igikongoira muthi wa mibira ya kuonana kimwiri, Kenya irabatara makiria ma mibira milioni 300 ya kuonana kimwiri o mwaka. Murugamiriri munene wa ruhonge rwa kuhurana na murimu wa mukingo Ruth Masha akiuga thina munene uria ukoretwo kuo ni unyihu wa kigina. As a country, we have to look at how do we then come up with a huge resource, which is about currently we need about 1.2 billion to keep what we are having coming through, to make sure that we then get about 3 billion to fully satisfy every person who is sexually active to get a condom. Hamwe na unyihu wa kigina, Dagitari Samuel Kinyanjui kuma gikundi kia AHF ni aratariria ati ica ikuhi ikundi itari cia githirikari kuma mabũrũri ma nanja iria ikoretwo ikiheana uteithio wa mibira eno guku bũrũri-ini ni ciyeheretie kumana na igoti ria iguru riria rigathikirwo mibira iria iraingira guku bũrũri-ini. Thirikari irahota kugura 30% ya kondomu iria irendekana tondu iguraga milioni 150 na ni turendu kondomu kuma milioni 400 nginya 500 na thina uria munene ukite ni tondu aria maratuteithagiriria kuma nanja ni manyihitie uteithio guturehera na ningi undu wa keri thirikari igekira tax iguru ikagiririria aria matuheaga free for donation condoms metikire kurehe. Unyihu wa mibira eno ona kuhanura uguo ndunarigiriria kambeini ya guthingata AKENYA kwigitira riria maronana kimwiri na ta umwe wa aria makoretwo magitongoria kambeini eno guku bũrũri-ini Stanley Gara ni aratariria bata wa kuhuthira mibira ya kuonana kimwiri. Ingi meciragia ati uria ni wagirwo gukua condom, uria ni wagirwo kugitira, araregire kunjira na mukingo niki, araregire kunjira ndumire condom niki. Ehe niwe wagirirwo gutumira condom tondu mwiri ni waku na niwe wagirirwo kwigitira tondu we nowe wi service ya gwaku. O mwaka namba ya arwaru a mukingo ikoretwo ikiambatira na otaguo namba ya aria maragwatio mirimu ya STIs na namba ya airetu na atumia aria marohanda itabangiirwo. Where we are saying that we are going to end AIDS by 2030, it is impossible for us when our mothers are actually children. And last year we had about 250,000 adolescent mothers. Gicunji kinene kia ithabu riri ona kuhanura uguo ni mbeu njithi hamwe na ciana cia gatagati ka ukuru wa miaka 11 na 13. 10 to 14, the cases also as too many. 12,000 last year of children aged 10 to 14 were also pregnant. Okongweri uyu ni utabanirio icigo-ini itiganite guku bũrũri-ini ari hamwe na kaunti ya Kilifi kuria utabania wa murimu uyu wabatirite makiria gatagati ka mbeu njithi ni undu wa kwaga kwigitira riria maronana kimwiri. Vijana kati ya miaka 14 na mpaka 24 maambukizi yameonekana mengi sana. Na tukiangalia kama Kilifi County prevalence iko around hapo 4%. Kwiragwo kwigita tiguoya na ndumiriri ire yatinde gitambio muthenya wa umuthi ni AKENYA guthina mbere kuhuthira mibira ya kuonana kimwiri niguo kunyihia gutherema kwa murimu wa mukingo oro undu umwe na kuhanda itabangiirwo. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wandiro.